Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian baka Punjab Bank ke Badai ke main branch Shillong ke balakot thongkam nak benta ke local bank officer LBO klaim da penmi ya ke ST kalau penong ya ke Hanyotrap Integrated Territorial Organization hito hapo ke Chingalam uba Don Bok Dekhar President bandit ujor sya branch manager jong te ke bank ke badan khandai lat habakran shikilat patai kubor uba Don Bok udaong baki kam ki belat ki don pratali bat habalapit banyak ke SC ke don ke way ke ST ke ja OBC ke don R bat ke unreserve ke don san ulaong habaong local bank officer ke bamut bakalong don kam ha hakwede bat ke language proficiency ke bamut bakin hab bantip ke kentian khasi bat garu uba don bok ulaong bakaseng ke lit ban ujor ke long bana ke ST ke mi penban de ke SC dak baong bahatu uta ubom dei ujat ben riu ula se ban kran de ke kentian khasi bat garu kumta ula dawa no branch manager ketika bank bo ude ban penbet no mador ya ke number ke bak hotline bat ke de ban mi ha ke kota ST nalor kata ke seng kala imen sia mi ki para dok persnam makin sngob ha ban tap ya ke post local bank officer ha ke jinga kran na kaliang branch manager ke Punjab Bank ula kular ban shimkhia halor ke kam loong uba don bok Minta nagaliang yung kasing Hanyotrap Integrated Territorial Organization harangkan ke jinga don Pertama National State, berkunjung ke Presiden dan Sentral. Bila awan minta kasih sekarang ke Punjab National Bank kepada main branch yang Shillong. Beli ni wan cene nomor ba hadin bangi yo i ketika advertisement ke bakot ya kata ke post yang ke local bank officer. Ke habangi lagi kenika kita snippet ba ke vacancy post ke dan pra dan rei tinggal apa benar ke SC ke dan ke way ke ST ke ja ke OBC ke dan R bat ke UR ke dan san. Tengi sokya pada ibu kerja kata jom ST tengi lawan itu bentuk pada branch manager bekerja kena bang buat simkya kena buat hadir lah ya kerana bahar tu uang bah unsa simkya kena unsa mentah-mentahi unsa pak siapa ungkoh si penyekeran kena kan kena kan lese kan deka benengkong bagan sini kini kita state bagan sip post habaya dari bakar bank officer bah tharai yo lese bon ki bang so bah balengi wan mo kami kena bangin ya saya haba tong local bank officer kabumut ke kumok pau syahne hab long mandatory habe dai baka language proficiency kabumut ki dai bantip ya ka kentian khase garo kat kumbala tha ni te kajung object pat kajongi ba uja university mi no SC hatu tau SC OBC ba hangtu UR tau bom dai uja bendre ula mo ban kan ta ka dai lek kajongi kata ke kentian khasi kami kata ke kentian garo halor kani ka nakaliang jongi dan objection baki dai pembaik kat kami ka siral ka bakhalai paka dai ka deban mi hakata ka kota jongka ST wala kada kadan kata ka rustar kani kantai sisi ni belakang provincial language mandatory ka bomot kembala mention tu khasi karo tik specific tangi ki tengi encourage ru iki paradok prasnam bagi dei ban shim benta ya kane ban pendap ya kane ka application ki bala don ya kata ka ban bat ya kata ka kerdan jongka local bank officer hang namar hang ni la keren syai ba bom tip hi ya ka kentian ka thali ka dialect jongka khasi ba baro kemut kinumyo tengi encourage bat ni I'm sen ba mish kmat pendap ya kane ba nakalian ba jongi ngin thok bun sa ngin pendap ski atau kane ke jumpo nang ba saban kut kane ka online registration bahkan yo bagi kon samla dumir enjoy ka kam ka campur pia Jatuh pikir ni apa kata ke bah ki penjak ke ST nak ni ke baro tharai phir phiti phi kadon ni ka na hapo ka central reservation ya kata ka ban pendu ni umta ki kena benai daw ba kadon kata ka rostar kane kata henry news thu henry haba kila mention pat ya kata ka mandatory language la ne ke kintin la jong hang tu ke ngila yo ban wo dong ki ba haba phidan kan ni bele pendu ya ka ST te kadon la ka jong wat ha state kotar kadon la ka jong hi kata ka rostar shakir kadon ni te ki kila pusai bat ki kin sale hi ko bron kam pat nga kermen scam hi ba kin sa shimpia bat ka benefit hi kan dei ka jet brio bri nyotra bat ka kum ka papa tu ka ki garo